وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kakasih hatilanan, alhamdulillah, yari na kita niyo waktu hikarwa din pagkarajaan na to. Sarta yaring gurumulia amuin lang ta nakatibaw mereka tanyo ring ini ula bunggaw. So abir tulong ta supaya in amuin antak sa lagu-lagu, nikmat sa lagu-lagu diara niya ini amin kahampitan sa kita niyo katan sa Allah subhanahu wa ta'ala yari siya kato tanyo bayaon. Ina ako magpalugay, tukbal ko yung guru kalasan. Wa'un arwa'ing daing kansaya sa Jul Habir Darkis, wal yatafaddal siyadatuhu maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mga kakasisin kami hapag-iman, muna hitokbal na tuin sa taud-taud pagsarang suko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin masi-masi kita niyo hiyanug haraan sin Tuhan na to Rabbul Alamin sin mga kanikmat-nikmatan. Labi-labi na nikmat kabuhi yari pakatutan niyo. Murah-murahan nikmat kabuhi ini amin masibibus katutan niyo sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala na mapakay na to, mausal na to pakabayaan, pahikaulong rida sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Na yari in parwaktuhan dihil katutan niyo sin Allah Ta'ala, in kita niyo in makapagbayng mata at tawakan in makapagbayng diungugi habya initiranan na murah-murahan taupikan kita niyo katan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tumattap doon hahinang kakaridaan din Tuhan na to Rabbul Alamin kata miyamagad asunna din panghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Najari niya mga kakasi sin kami hapag-iman, imbya mga pangadjian sin kita niyo mani tiyo hikarihil namo ikabahagi sin kami kaniyo na inini bulansang muna pagin hawabaran namo. Pagka nakasabot na imbya mga pagkataingwan na to ha mga kaguruhan na to mulya. Taing ha mga dito in kakaon sin mga tao isinarka jahannam. Lando makadahit mga kataw tayo manghuran ko agam Islam. Sabi ayaw sa butong tayo sab in yun naman imbya mga kakaunon hahangpuron sin narka jahannam. Nalabi makabuwa tayo sabi nini mga kataw tayo manghuran ko agam Islam. Namura-murahan in kita niyo di kita niyo makalamod hangpuron sin narka jahannam amuing kaunon niya dun haon. Na in kabuhi sin kita niyo na lando in tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala labi na hazaman sin kita niyo ipo sin kapit na pitnahan ipo sin namuin jinis babarapa sin hikasuok pa adab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan katangkisan sin kita ni. Nahabot na rin dito hato amin sa lago-lago pipitnahan tatandasan dakula pamanusia paanak apo Adam amuna in fitnatul mal. Amunain
fitna pangalta, ang maimahaylan imano siya doon haon, mahinang parsababan hikataykod niya, sindi akan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bak siya, makawa, simpit na simpangalta yan. Angkan ubos na bibayta sinallahu subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Adapon, munato din mga pangalta nyo yan. Iwan si mga kaanakan nyo yan inya fitnah. Inyan tatandasan, dakula ring Allah subhanahu wa ta'ala. Maana niya, suway di mahinang parsababan, in pangalta yan, in kaanakan, in hikaytay kudta, sin pardaakan sin Tuhan na turabul alamin. Di mahinang parsababan, sin hikatay kudta, sin kasara-saraan, sin mahasut si mahatinggi Allah ta'ala. Iwan di mahinang parsababan, hikatay kudta, kumati sin kasunnat-sunnatan, daing hakahalis-halisan, sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napiatarang katutan yung simpanguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in pinakalando pitna, dumagpak pa ummat niya ini, labi na hauling zaman ini, mga kakasikuawang Islam, amunain pitna hapangalta, diyan na simpiatarang sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis niya sahih, ya riwayat Imam Tirmidhi, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Yat tumbita sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tagunato din tiap-tiap ummat, dirihilan aon sila tatandasan, pipitnahan, kalaku-laku, wa fitnatu ummati al-mal. Adapun impitna, ha ummat ko hauling zaman ini, malango fitna, di magpagkanila mo na yung pangalta. Amo na yung pangalta, yari nakatutan niyo. Sabab sin pangalta, mga katotay manghuran, najulja na indunya. Sabab sin pangalta, di na makila hatay mangud niya, di na makila halanggong niya, aso kampung niya. Sabab sin namimpit na sin pangalta. Mag-araw na sin alta dun haon. Naring hasawab yan, iyak tunay ng parsababan kaya julja na sin sila. Nahasawab sin kalam masin pag-iman si man siya, kaya kakutan niyo. Malapay na muna imbaran na mo. Nasawa kalam masin pag-iman si man siya, takdimud dunya walau ala hisabitin. Mahinang niya to parsababan, sabab sin kalam masin pag-iman si man siya, min da'fil iman, takdimud dunya walau ala hisabitin. Mapaunan niya imparkala pag dunya, dahin si parkala pag akhirat. Napila na biyayaon, sawab sin dunya, sawab sin lasa ha dunya, napauna na inyat to dahin sin pag akhirat niya. Nag-apas-apas sin dunya. Naglumba-lumba parkala sin dunya, kaingin-inginan sin dunya. Bukon biya sin mga kasahabatan, ridwanullahi alaihim, in sila yato in lando mahal kahalom simpigi jantong nila in pag-akhirat. Maglumba-lumba, mag-apas-apas, sin parkala hika, rida kanila sin Allahu Ta'ala. Maglumba-lumba, mag-apas-apas, sin hikasud nila, parahmat sin Allahu Ta'ala, hikasan niyang sin sila adlaw kanakan. Nabukumbya sin hazaman na to ini, kamatauran, na apas pa dunya, bukon apas pa akhirat. Kaya lupahan, mag-apas na sadya, hindi nila rin sa maapas. Na yan imbita si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhada minhu amin al-halali am min al-haram. Kaya riwayat Imam Bukhari in hadith ini. Tainguhan na to marayaw. Dumatong hamano si hauling zaman. Beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yan na di maragbos kakutan niya. La yubali al-mar'u ma akhada minhu amin al-halali am min al-haram. Di na maghatay, di na magupiksa in hambuk mano siya. Bang hariin niya nakawa na dawhat in al-ta'yaw. Bang hariin niya na dawhat, hariin niya nakawa in al-ta'yaw.
Aminal halal, kuno dayong hahalal na baha, atawa aminal haram, atawa dayong haram. Yan, hindi maragbus katutan yung mga katotay manghuran. Way na pagpariksa, way na paghatay. Basta tibulong, basta hikasin na misandayan, inhinang yang bukon na yang daakan sin asara, na pangman hikasin, pangman hikapagdunya sin siya, na apasun na si manusia. Yari na, di magbus na katutan ni makapasapas dihain. Mag-usaha na sadya di na way na pag-upiksa. Kung inusaha yaw ning halal at ring haram way na. Basta in mahal ka lang niya bang man aunda ikawak ta tibulong. Bang man aunda laong ta hikapag main ta. Yati mahal ka kanila mga kakasiko aram Islam. Ada po ni mga bariman bukong biyayat to. Kaya parihala nila marayaw. Ya tsakahan nila marayaw inhisud palom singgunggungan nila mari pabaunan nila. Damikyan pa anak asawa nila isungit nila. Ya payuhan nila ya tsakahan nila marayaw. Yopiksa nila marayaw mga katote manghuran. Na waman ya'kulu malan haraman fa innama ya'kulu naran wala yash'uru. Na in siyo in kimakaon siya dayong haalta yan dayong haram yusaha hal dayong haram bukon halal natanto na ada po ni siya yan biya da siya sing kimaon sin narka maon siya sinami baka yung mga katote manguran ahalin siya di niya inato kana naman di niya kana naman in mga habiayat to na sabab sinamo natin suligan niya. Amo natin karyaksahan niya mag-usaha sin usaha haram. Nabita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. An-naru awla bihi. Kaya riwayat Imam Ahmad, hadis niya al-Musnad. Ditud makasud surga. Nabi na mayta. Di itun makasudsurwa in mano siya amo in nahinang naunod si mulig dun haon kay nga haram. Yan yung pagkaon niya, inusahan niya dahil nga haram. Aming kiyaon niya si mulig na si munod na si minop na. Nahinang naunod na an-naru awla bihi. Namuyat to inhang purun sinar ka tiyahan ng mga katawtay manghurang. Na makabuka mga katawtay manghurang hangkan imbiya ka to tanyo na pariksaon na to marayaw. Ayaw kita niyo maka mahailan sin tibulong. Ayaw kita niyo maka mahailan inyong long mo. In magkasanyangan inikaw apangatod mo. Tumagawa adapon haadlaw akan hikabinsan na hikajulja na kayo. Na pila na biyayaon si mulig. Si mulig imbaran niya ding haram. Bukon hatbaran niya sambil anak asawan niya muratin ipakaon niya. Na mga katawtay manghuran ko aram Islam aniban na to. Amuyat to ding ha mga kakaon sin narka. In kakaon sin narka jahannam hang purun niya in nagdara sin haram. In kimakaon sin haram. Bukon ula-ula mga katawtay manghuran in narka jahannam. Amo in hula kakkal. Nakalando in kabinsanaan, kajuljanaan, kasiksaan. Halawm sin pinarka jahannam. Na ikatan man siya mabaya malappas din lunhaw. Mabaya sila makasud palom sin suruka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in suruka di siya manjari surun sin nagdara sin haram. Simulig ding haram. Nabang di kapag tawatan si manusia na tarundun si matagad yatto asal inarka jahannam humangpud kanya. Namataw chinisan mga katawtay manghuran ko agam Islam.
Tungod sing kimakaon haram, mataw jinisan niya. Mataw tiwayhuan. In mga kimakaon sin haram, amuin ahang purun, kakaunon sin narka jahannam, amuin apasun niya dun hao. Karena biya na sin sambat, insuro ha, di manjari surun sin hisyusyo na sulakan manusia. Nakdara siya sin misan hanglop-hanglop, nark amuin long ta haram. Di manjari surun sin mga tawayat ko. Na min a'zami hading hama nga sa lagbo-lagbo, ibayhuan. Sin kimakaon sin haram, at ta'amulu birriba, amo inyaon, inusahan niya, teng hariba, ganda riba. Nagpaanak sin, nagpauusa sin 5-6. Na, amo na iniimpuunan sa lagbo-lagbo, kimakaon sin haram, amo inusahan niya, teng haganda riba. Na di na maghatin manusia. Waira pakialam simbay ni parkala bang man hikasin, bang man nagkarayahan, timaudin alta, timaudin lupa, timaudin bay, sa kalihati usahan ng haganda riba, nalubin alta sintaw. Na, so ay tumanam imano sa habya ini, bang di makapagtawbat, na majulja na si hadlong. Pangilan sim mga sila, kimakaon ganda riba, inusahan niya ding hariba. Alladina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. In mga sila kimakaon ding haganda riba, inusahan nila. In kiyaon pabaran niya. Sambil paanak asawa niya, halam sim pamaybay niya. Nahinang naunod, na dumatong sila bangunon sila hadlaw, gana-gana, tiya sinamuin, amin tao yun, siuran si mga jin. Amin yabayan yaw, di na kamu, may amin ilong ta, di na magkaukay ngati. Tiya sinamuin nalalawa na yaw na sayo. Tiya sin tao narurupang, tabi at takuman. Nahangkalong Ibn Abbas, قال ابن عباس يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنونا يخنق. Yatun beta Ibn Abbas, yung mga panapsilan niya, bangunon ni manusia amuing kimakaon ding hariba, ding haganda riba, inusahan niya, adlaw qiyamah, na narurupang, amuing inway sayo yaw. Pangilahan si mga tao, nabuusaha ding haganda riba, kimakaon ding hariba. Na isabta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-riba 73 baban. Aisaruha mithlu an yankiha ar-rajulu ummahu. In riba, kimakaon si riba, mga katotay manghuran, kapituan tagtu lawang, kangian niya. Na in sa baba, sa gaan, dahil dito hato, amo na in nikahun niya, in habuk-usok, in ina niya. Uliw bila, wayron sa makatawakkal biha. Asawahun niya, in ina niya. Uliw bila, atawakan niya. Na amo na to in pinaka sa baba, hangkan halayuan na to, aniwan na to, in parkala, amo in parkala riba. Bisan wayroon na, bang man, amo hindi ko makahinang hayaon, ay mo hipagkanti. Ayaw mo hipagkanti, in kalapasan mo ding hanar ka jahannam, ding sinikadasok mo maun. Ayat to ding mga puunan, amo in puntukan, amo in tao kimakaon sin haram, amo in imihinang sin ganda riba. Na, dami ko min aklil haram ding mga kimakaon sin haram, amin ta'atil muskirati was sumum, amin yaon kimakaon atawakan miminum, amin ding mga makahihilo, atawakan mga aon makalasun,
O niya kay banan na di ka na naman nila in lasun yaon. Inot-inot. Na lawang sin muallif bihaini walihada yukhsa an syaribid dukhan. Bihaini kabukaan amuin makalamod in mga sila na imahanggop daran sin sila. Sabab aon yan liamod na rin dun haon. Makahilo hamano siya. Lagi makamubarat hamano siya. Aon na nga poison din dun haon biyugutang. Na iya po namin man katala nabsaw amin sumud rin dun haon. Amin sambaran niya, biyuno niya, inbaran niya inot-inot. Amilo ni intiharul bati, misan inagdararang yaon, na asal na mumuasda. Timparkala yan. Nabang di aniban mga katawtay manghuran, na makaulong, lamutin dito hato. Tawabi ka isan niya, ingkatan, amin himinang kaw, sinihikamugar at pabaran mo, imaun kaw, minum kaw, uno-uno na, yaw mo pabaran mo, hikamudarat, pabaran mo. Damikian, hikamudarat papakaibanan. Makaril pa kaw mudarat pakaibanan. Na inya to sumud siya paharam. Sumud siya paharam, mga katawtay manguran pa aram Islam. Na imano siya, apabila yabutan sing kamatay, asawap sin mga habiyayat to, sawap sin mga aon na kaon na lason, sinawin piyatay niya rin baran niya, Nahadlaw kiyama man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi. Yatahassahu fi nari jahannam. Nahisi sinamiin. Iyuot niya. Man kimawon sin mga uno-uno makalason. Tambil na patay niya na doon haunay ng parsababan. Kaya patay. Kaya amuin. Kaya haupusin umul niya. Na namuin doon haon hadlaw kaya mabiyat to rin hinang niya. Pang sa biya sin mga sila bangin nagpatay simbaran niya nagdugso dito hadlaw mahuli biyat to rin sabin hinang niya. Nagdugso na sadya. Piya kalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mataod din ha mga parkala uno-uno na amuin hikalasun sin pabaranta hikamudarat pabaranta. Kila nabiya unang uwal Muslim Damay na at payat to na imiinom si makahihilo. Kamilyabutan sing kamatay halong paghiluhanda. Na mga katawtay manghuran ko akam Islam. Dahil nga mga tibayhuan. Kaya amin mga yaoni mo usap si mga makalawa sin akal niya. Doon na kabya si mga amuin alta yaon. Ini na si mga amin siyabo ini na pila na jabayaw. Di na magpikil. Bangman sa tihikasin dumakang da. Dumakang da. Bangman makasin, bangman makausaha. Inyaon matampal inyaon usaha haram. Na damikyan inyaon ikamula. Na imiyang pa bukunday sab kami imusal. Bukunday sab kami imbiya mga imusal din unhaon. Hat sadya kami nagdahang. Nasiwo, inagdarang, iwan sin nami. Iwan sin imiwan, imaayon dun haon, lamod da. Damikian yung mga magdararang si mga makahihilo. Mga alak. Uno-uno na makahilo rin dun haon, na usaha yahon na di manjari. Sumud siya paharam. Nabita si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihilan isab aon, janji sin Allah Ta'ala, hamanga sila, amuin, di pahadun niya, miminom na sin makahihilo, sin makabuktang kaniya. Yarin beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ala Allahi azza wa jalla ahdan liman yashrabul muskira, an yasqiyahu min tinatil khabal. Qalu ya Rasulullah, wa ma tinul khabal? Qala araku ahlin nar au usaratu ahlin nar. Rawahu Muslim. Na sa munatod hadarat sin Allah Ta'ala pa Allah subhanahu wa ta'ala aun janji niya. Janji niya haytisim minum di hadunya sin makahilo na painumunday sab siya rin dito hadlaw qiyamah. Amuin tinatul khabal pagtawagon ang asubin mga kasahabatan bangunin tinatul khabal
in tinatul khabal amuna in araku ahlin na amuin sago sin mga tao halom sin pinarka jahannam amuyat tinipainom kanila amuyat iniinumun sin sila miminom di ini sin iinuman makahihilo na tumanam isabsihad lumahuli painumun di sabsihad sinamuin isi amuin long tasago sin mga sila tau narka wala billah dawa min akli haram aklu amwalil yatama wa nahwihim min ad-du'afa ladaing mga jinisan sin kimakauning haram mga katote manguran amoy kimakaon sin alta sin mga anak yatim ang anak yatim anak ilo kevin kanila papupos aw mga alta sin maas niya yon dunhaon na inhinang sin kevinan doon nakaamahon, inaon na amuyat to yusan niya, pawaran niya. Yakay niya, pawaran niya, tiyasya niya pimbata, imnyari lamud ki makaon sin haram. Na tumanam, hadlo mahuli. Iban na sin kaiban, ang kimakaon sin altam, in mga tao malamma, wayron gaos. Labay ning hapis suko, labay ning hapang lungkop, labay ning hapanganyaya. Yawain alta, sintay manghod niya, hakaanyayahan, na biya dahat to biya na siya amuin long ta kimakaon sin haram kimakaon dayat to sin haram mga katawtay manghura biya da siya sin siya sud niya palonggong niya inkain narka na dihi kay barat mga katawtay manghuran biya sin beta sin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Tuway tuod lando mabukain mga sila aon kiyabin kanila anak yatim ando tunayan yung ingkapatot nila yan. Ayaw mo ako hapawaran mo. O siya mo pa yung anak yatim. Di mo hitunay ingkapatot niya dun haon. Damikyan lamod na rihay ni mga sila ando way rong gaos malamma sa ulan na way pangiskul atawa lawn ta malamma rawayra baktoy mo na lungkupan sambilin alta niya yaon isulat mo na pangan mo akuhon mo na in alta in lupa yaon ataw uno na alta sintao akuhon mo na kain lamod eto mga katawte mangunan pa akam Islam na sila ini adlaw mahuli aming kimakaon sin pangalta sin anak yatim, halom kaanyayahan, na in sila yan, kimaun na sila, si halom mari palom sin babaunan nila, sin barakayo. Pinarka jahannam wal'udu billah. Kal sambil indatungan nila, na hadito hato sila manghula, bang di nila kapag taubatan, na manuituyan sila, din dito hato maghula halom sin pinarka jahannam hang purun sila sin narka jahannam wala ubillah na inagi qala Sa'di rahimahullahu ta'ala wa hadha a'zamu wa'id warada fi adh-dhunub yadullu ala shana'ati akli amwal al-yatama wa qubhiha wa annaha mujibatun lidukhulin nar amunaini insalabu amuin wa'id sasanggupan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo inasabot ha mga dusa nagahinang manunjuki amo in hakangi tin kimakaon sin mga pangalta sin anak yatim dunhaon kana inyat to mahinang parsawawan amo in mawajib kanya in hikasud na papinarka jahannam ikadasuk kanya ang purun sa sinarka jahannam damikyan amin mga sila kimakaon sin haram amo in pagkaon nila, in lay nila, in baso nila, daing hapilak, atawa daing hapidda. Double amo in daing hapilak yaon. Para niniwayroon nakato yung mga biyain. Tawa bubos na beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam man shariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sisin amo in imiinom siya yaon sin amo in luluunan daing habulawan atawa kading hapilak na dapon hadlaw mahuli in maglahublob in lawn sintian na sin timbakay hinarka jahannam
Na hangkan mga katotay manghuran, pagka nasabot imbulawan, na mga imbulawan, pagpakay si mga kausukan sa puton taman tiyo ininina, haram piyang langan sinsara, sibo da, harang amuin hali akan tong liog, asing-sing, na haralang, uno-uno na bulawan, hiyaram hakausukan imamakay sila. Katuan nyo na pa mga kaanakan nyo kababayan. Imbulawan yan, di manjari. Adapon yung filba, filak, manjari sadya sila doon bang umusal amo inlaw tahasing-sing. Adapon bang bulawan na di manjari mga katotay manghuram. Dami kiyaling ha mga tibayhuan, yari mataod, di marampos ka tutan nyo. Hasaman na to ini. Ding ha mga jinisan sing kimakaw ni nga haram, al-mutajaratu bil muharramat. Amo in business niya, in usahan niya, ding ha mga haram. Na di na magpikinimano siya inusayaw no haram na tawago ko di na. Bisan pa sa mata kay ngatan na haram imparkala yaon umusahara hipag business da sabablaw niya makasin. Sabablaw niya na malako inuntong ta. Makapagdaya kita bakto. Nabiya na sin mga kabay ito ka. Biya na sin magtarang sin mga sila ini. Labot na rin di hari mga katotay manghuram. Iban na sin mga darangan kaywanan namin makamumula hamano siya. Tiyang langan niya to. Inusahay to na sumud siya, sumud siya paharam na di manjari mga kakasikuha kami. Suway pagtawbatan yung mga ini. Napila na siya mano siya, biyaon na akon kawakan mo aminin usaha kata. Na di tayo maun, in ibadat niya apabila, biyasin hawak to ini. Pag waktu paghahaji, sakali inusahin arta niya yaon, dahing hausaha bukon halal, at inusahan niling haram, na tanto luok sadya siya mag-night haji matu, di tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala paghahaji. Suway ratuod, dahing halal mga katawtay manghuran. Sababita sin Allah subhanahu wa ta'ala, inuno na hiyaram sin Allah ta'ala, imparkala yan, na inhirarang damikyan haram da siya. Alian Allah ida harrama syai'an harrama thamanahu. Pangin Allah subhanahu wa ta'ala nang haram apabila siya nang haram perkala yan uno-uno na damikyan inbayaan imbihan sinaming kanyan haram. Sumod siya tuindon haon. Na mga kakasikwa akam Islam in katan yato mataod pa mga jinisan niya mga kakasikwa akam Islam. Adapon, dihay ni napun siya harwa usulan, sin mga kimakausin haram, muna-muna, maalun lihadim minan nas. Pangalta, sinhang katauling hamano, sinalta yaon, at inaling hamano siya, bukundain kanya. Liyong kupan niya, kiyawan niya, kiyakaw niya, iupang niya, atawakan uno-uno na parkala mo inpangan niya ya, amuya po min alta niya, misambukon kay mo, misambukon wala ka nakalamod, atawakan nakalamod na karunhaw, natatkalang mo, bagto ilyaton mo na pangan mo, manglungkop na kaw kaagilay nunhan. Nalamod ito. Ikarwa niya, namiin malun hasala alayhi biuqudin muharrama. Pangalta, na dawhat niya runhaon, asawab simbi mga amuin usaha sa amuin labay ding haram. Biya na si riba, na pila na inbiyaon, usaha niya riba. Tibaon na alta niya, timaod ng bayan niya, timaod ng lupa niya, sabab sin riba. Nagpa-anak. Iwan sin mga hinang amuin, hinang riswa. Yung mga ini, lialaknat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu rashi wal muttashi. Lialaknat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amuin, magpaririswa yaon. Riswa. Amuin, amoy mananangdan yaw, supaya sa madawhat niya inamoy maksud niya. Na tiyang danan iman sinanangdan yaon, sila mga katawtay manghuran in hukuman niya. Na in mga magtatakbi, usaha rin dun haon, damit yan lamod na rin dito hato. Na in mano siya, mawaya siya maparihala ni pag-agaman niya. Amo hindi niya hipagganti pag-araman niya si parkala tingi ang sindun niya na umayagtod siya si mga parkala sinhinang hikabong si
sin Allah subhanahu wa ta'ala. Baktoy mag-us-us siya magtawbat siyang kakahinang niya runhaon. Bakya na naman niya kiyahatihan na inyang parkala haram, magtoy siya mag-us-us. Aun mano siya, duwa sinisan niya, magpakahinang si mga biya ini. Aun waktu, sawab sinamuin, amin hawa nafsu niya. Kaya ingatan niya ni parkala yung haram sa biya sin magkaon na sadya di pagkansuban. Yan to mga katotay mga haram. Aun yan isab, sawab sinamuin, amin narasad siya siya rin dun hao. Sin hawa nafsu niya, dahil dun hao mga kakasikwa akam Islam. Na subay, us-usong pagtaubatan in mga ini. Iwan na mabaya siya tayo maun, in mga doa niya, in ibadat niya, na subay to layuan ni mga ini. Kana inyaw may nang tiranan, hindi hika tayo masinduan niya. May inino siya may tain to ako ini di na pagtay maun. Na suway niya pariksaon, chika pun marayaw, upik saon marayaw, in usahan niya, in mga simud, alta maun kanya, suway niya raparik saon marayaw. Way runda bahari nga haram. Kal nabiya na singkabaita, ahadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasabot niya, ar-rajulu yutilu safar, as'asa aghbara, yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu lidhalik. Na inambok kusog yaon limuway hatulak-tulakan din nun haon. Ang pamaalong katutan niya, intaw hatulakan, magtutulak to, mustajabin doan niya. Na siyang ganyan, hindi man niya patas yung langit. Ang pa siya may utuhan po. Na, pag-ubusing kakao niya, kakao na ding haram. Inuman niya ding haram. Intamuun niya ding haram. Inkakaw na simulit siya ding haram. Biya, di ilaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikatay makan niya sin habayat to. Na imano siya ba, nasarap sin kulang. Amuin pangando pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin himihinang sin haram. Imusa sin haram. Ini hambuk ini. Amuin long ta mangi huna nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa kaula-ula. Bang sila amuin umusaha long ta halal yaon mga dihiril kanila sin Allah ta'ala yung kabayaan nila. Amuin suway patud umusaha sin haram. Tinyaon ang panakaw sumumag ibadat magta at patuhan na ampa na papagbarakaton sin Allah ta'ala yung kabuhi. Ipusaha mo rin dunaon, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Yatun dyan di sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isu sinagbawa pa Allah ta'ala. Hinangon kaneng katan pakaradyaan niya. Immahunit paluhayon sin Allah ta'ala. Dihilan pa siya sin namuin rijiki, hawala niya misan na himangkan. Yatun dyan di sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di nakakunahan isuway pakaw huminang sin langgal sarap Allah ta'ala. Langgal sarap papaparintah. Labi na langgal sarap Allah ta'ala na magduruhon na. Na yung mga ini, nasuway tuod layuan, aniban sin siyulakan manusya, asupaya, mapalihala ni pag-araman. Ayaw ni ipagkanti. Ayaw ni pagkanti, ipag-aramasin siya. Biyaw mano siya, usahan na sadya. Liw na inwakto, di dahil katunay. Inya, tumabilang niya, tupyag kanti niya, pag-araman niya, maong paparkala, tingi ang sindun niya. Mag-apas-apas sindun niya. Yat to mga kakasikwa akam Islam, ini magsama-sama kita niyo. Magmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang inusahan na to, lalamuran na to pasin, laungtasin haram, ando na, layuan na to, napagtawatan na to na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kau nakaka, alta sintay manghud mo, liyong kupan mo, nasuway mo rayan hibalik. Na isang pa yan, nagsadak ka kau, amilong mo hipagsadak ka ko, na hatatkala in alta yan, dahil haram, di datay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin, nakpo sin alta lang mo, ipagsadakak ko, ipagpabangon ko biya ini, di dayat way roon datong basmahasin mo, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, inamuin, hinang habayat ko sabab simbukon, laway marayaw.
Karena inallaha tayyib la yaqbalu illa tayyib. Inallah subhanahu wa ta'ala na sangat inamuin kasutsihan, amuin hindi siya tumayma malaingkan in suwere sab susi, suwere sab malano, suwere sab halal. Tunhaon indaraw hatun mo mga palangwan ko agam Islam. Na indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala hamano siya. Bangin siya limalawagda. Tingkatantan. Amoy hikakarida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imihinang da siya sindia akan sin Allah ta'ala. Imaanib siya singkatan liya nga sin Allah ta'ala. Di siya pasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na indirihilan sin Tuhan di malanyak mga katawtay manghuran. Salama-lama. Indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun niyapas-apas mo yan, na inyan malanyap dayan. Na magsabar kita, tinan mo indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tato ayaw mahinang parsababan, tin hikawaak na to, ikasuk na to, pamuruamin pa kaama sin Allah subhanahu wa ta'ala, na murang-murahan, makakawa kita niyo paida, sin pangadjian, sin kita niyo harum ini, mangman tumbasan kamu sin Allah ta'ala pamarayaw dunya akhirat lapay na kami na murah-murahan inilapason kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala daing ha kakaun sin narka abya na sin nasabot sin kita niyo na naktafi bihadal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.